Image PAODAM ming tabiri basumbu yumnam Anuradha Devi nay kongna krumzari. Housing maroi ba PAODA lamgi map amati pata samjau samjan tawkiba singduna lenga ka praja singa marakta unkana bathole haina Chief Minister NB na phondokre. 8 साल सेवा सोसाइटी और गरीब कल्याण हाबसे रैली चटख्रे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी संघ संथंग पीबा होदोप के थरम पांगथोख्रे. लोइनाना आसाम बोर्ड लोबा HSLC एग्जामिनेशन दा माइ पाटकलबा महिरोइसिंग तरमना ओख्रे. Housing Pausanone Pizadi Manipur Land Revenue and Land Reforms Act 1960 gave provision sing Chanahan Bagamari Lenana issue sing Matanga City Minister and Bidena Revenue Amadi Forest Department official sing Unaduna Wari Sanabagaluna Kanakre. Nasi Chief Minister Secretary Pangtoki Bakana Navigataram Duda, Chief Secretary Dr. Rajas Kumar, Additional Chief Secretary B. Bumlum Mark, Principal Chief Conservator of Forest Dr. A.K. Zoshi, Commissioner Water Resources T. Ranjit, Secretary Revenue Manoranjan Khedavarta, Deputy Commissioner Singh, Subdivision Officer Singh, Subdeputy Collector Singh Amade, Mandalgi Mayor Singh Saruyaki. Tarumduda Chief Minister and Virena Pundukibada Forest Department Amade Revenue Department na Aranba Mondalamgi Pata Pitopayaroi, Aranba Taurabadi Marangi Matungina, Pangpam Topa Serak Singh Pangane, Mamang the Pankibalangak Singh Matamda Forest Amade Revenue Departmenta Tabak Toriba official Karana Magi Purikau the game map Amade Pata Sandukshamjin Tokiba Singtonamaram Oiraka Hosakti Lenga Ka Praza Sanga Gemarakta Unkanabatole Masida Senabasang Tabaktage Potaraba Yauna official Kudima Nasidage Tamanga Taruk Asagi Manunda and Ge Wangmada Tabak Tokibasek Pakalagani Haiki. Chief Minister Ge Apamage Matungi Ina Morangda Ladiba Kamno Kaitel Asi Laglebata Homari Pawage Manunda Loishinba Ngamnanaba contractor Amadi engineer the Haikre Haina Nasikatel Asigi Yangsen Bage Kongsat Amada MLA Moirang Tongam Santina Pondokre MLA Tongam Santina Makata na Pondokibada Haidiba Kamno Kaitel Asi Manipugi Chief Minister Anirag Oidagliba and Birena Manipugi District Sangamade Sub Division Singda Ima Kaiten Amamam Sagane Haina Pondokiba Aduki Manung Channa Sagatpa Hokibane Kaitena Asi Mahangna Taranitu Suba Assembly Election da Mai Hek Paglapa Matungda April Tada Ahanba Oina Yangsen Balakre Adubu Matamaduda Work Progress Asi Yamna Talami Housakti Kaitel Asi Sagatpagi Tabak Padiba Manipur Police Housing Corporation Amadi Engineer Gapau Honade Municipal Council gi su makoiga pau phaunare maramaduna lambe hendu hensen tawba sing taktoklaba matung thabak loishinaba honaragani loinana maihoklang phokthokpa matamda khudong sadaba tholakpadagi kannanaba moirang temp laikai amadi henam laikai ani phaunaba yaba lambi amasu kaithana asigi nakanda phaunaba yanaba semlagani haina MLA na makataki Nasigi Yangsing Kong Sata Duda, Moirang Municipal Council gi Bushing, MLA Office, Moirangi Staff Sing, Loinana Construction Adugi, Mohorisu Sarubiaki. I but not technical technician, not of the theatre, not of the Imang, the Highland. Adu within the 2-3 months, Mazeloshin, never in the morning station, Pigre, Mandimoy Progress, and devoted 30% of the Moida, 5 minutes. Mazil G plus 2. Aduna Madu last to the tin the Kukadovani, Aduna Madu, Atu, see how you say Manipur Laiva, Imam Market, could you semi style, Stafu of the other, some other style the day, or Chief Minister Gavakalo, some other meet and me, and he came later now. Manipur market is how design, some other design, and this other division. 8 साल सेवा सुशांत और गरीब कल्याण हाइबसिदा भारतीय जनता पार्टी कक्संग डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने सिंधुना डिस्ट्रिक्ट रैली प्रोग्राम मंगसे पांगथोक्रे कैरकैथेंड लंपा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट एस देवी सोशल वेलफेयर स्किल लेबर एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अमदी फिशरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आइस डिंगो एमएलए सिंह डॉक्टर वाई राजेश्याम डॉक्टर उसम देवेंद्र
Kaksang Assembly constituency ge ex MLA Y Surchanda Sugunra Assembly constituency ge ex candidate M Binod BJP Kaksang District Committee ke President U Ibomsa amadi BJP Manipur Pradesh ke General Secretary P Premanandana President members ng oina asta phamnaduna saruyakhi ngarang midang pung tadelom tabadagi All Sora Student Union Sinjaduna handang numit kharenige mamangda BJP spokesperson Nupushan mana Propen Muhammad ke mathakta yamna tabada nungaitaba dharma amaga ge marakta yamna usitaba mawngda ngangkiba adu mahakpo loge oiba serak pigadabani haina Sora Kunuta Ching to Sora Ching wangma phawba peace rally ama chatkre Nong taduna thabak suba ayada apanta Petrabade National Highway number 2 Impal to Kohima lambida NIHIDCL na hauzik paikaliba lambi sambagi thabak asi tha amage manungda loishinduna miyambu nungaiba lambi amada jalhanba ngamlagani haidi wapamasi company asina lambi asida paikaliba thabak suba asiga mari lainana paumi kangbu amaga company asige official kharaga unaba matamda hairakibani lambi asige tongan ba mafam kyada hauzik chathariba thabak subagi phibam yangsilaba company asige official singka aduna makatana phongdokibada Manipur niyamge lablan oidiba lambi asige mafam kharada koila sky ba yawdagi lambi asida chatliba miyamna thengnariba awaba kya asige yanglaka matam kharaki mamangdagi lambi asi semba horakibani hainasu phongdorakhi Cooperative Development Plant of National Bank for Agriculture and Rural Development Manipur Regional Office Impalge Makada the Ayapurel Lamps Cooperative Society Limited Kangsem Tengnopan District Manipur Sinduna Comprehensive Support Scheme of the Manipur State Cooperative Bank Limited ke Makada Primary Agriculture Credit Society PAX Singda Santam Piba Haudupaki Tharamamangase Kangsem Community Hall the Pangthokre Thoramaduda Board of Management MSCB Limited ke President P Ranjina Thuba Mitung Vice President Y Subhasandrana Thoramapu Deputy General Manager L Angau District Cooperative Officer Ibosa Chothe Institute of Cooperative Management ke Director K Joychandra Amadi MSCB Limited Kaksang Branch ke Manager S Bineshwari Amadi Board of Management MSCB Limited ke Members na akadaba mitung sing oina sarugyakhi Taromaduda Ayapurel Lamps Cooperative Society Kangsem Tengapan District ke member beneficiary kunda lupalising yankhai ke kisang credit card sing yenthoki Tarong mari lainana atoiba mitung oikhiba Board of Management MSCB Limited ke President P Ranjina phongdokibada Manipur da leiba Cooperative Society sing asi sanglaba sahi kunipan lompa asi Siduna Leirude Haibasi Miyamna Yanaraba Pamamani Asigumba Siduna Leiruraba Cooperative Society Sing Asi Amuk Nahaunana Hinganna Bagi Pandamda Ngasigi Kongtang Asi Lakibani Miyamna Lon Lauraga Matam Sana Lord Singbiduna Aikoi Puna Manipuda Cooperative Society Sing Chaukanaba Kunaminese Haiba Wapam Supongdoki Manipuda Labor Cooperative Department Amasung Aikoi Society Sing PAX Society Sing Institutes of Cooperative Management ICM Manipur State Cooperative Bank Amasung Aikoi Nabar si Thado Kisungaya Nabar Hairiba Aikoi Aina Panbigriba Aikoi Section Office Manga si Aikoi Munda Sanina Rokanda Aikoi Mamanga Korondagasu Aikoi JP Mamanga Kunsari Manga Korondagasu Hojiki Hairiba Aikoi department sing asi kusau khut samnaraga saminaraba kanduda aikoi cooperative women se manipura amukhana hajikam oirasu aikoi thabak tobam namgani ani wakhal monduda aikoi ngarang numidam phum mapalom tarakpa adwaida more police ke SI Tunglungna lusangba tempa amana Indo Myanmar border da drugs and lanthoklan sang tawgani haiba pau ama phangbadagi timba asina lumduna Indo Myanmar border mayage sunrise ground manak da leiringaida Chinganingai oiba mongda Myanmar romdagi kenbo bike mathoraki hairiba bike adu timpa aduga tim aduna khamnanaba haibada khamlamdana bike adu amohanna thousand kibada bike aduda purakpa borakhaw ama tahauke tawriba borakhaw adu tim aduna hangdotuna yenglobada WY tablet packet tara yarangki WY tablet packet tara adu charangna
केजी 13 ग्राम चनिगा हुंफुरुमदो रोम ओइगनि हाइदे हौकिबा सही लिसिंग अनि 19 फेब्रुवारी गे तंग 13 माइकै अनिना यानखिबा वाफमु थवैदना कनागुम्बा मसागे खुदुंग साबा कक्तमग येंगबा opportunities खरगे सरौदा चटपा अमदि कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी मणिपुर CESM गे ngaksaw thekpa थौदोक्सना लिटल फ्लावर स्कूल खंगला खंगजंगे अवाबा मायोनखिबने हारिबा बॉम पोखाइबगी थौदोक अदुदा लेपाक मियाम मरु आइना महिरोई खुनाइना थोइना ngapam थुई हाइना लोइनाना लमदम असदा लेरबा महिरोइसिंग लुप खुदिमंगना करी मरमगे थौदोक अदु थोख्रिबनो हाइबसी CESM गे मिशनरी फादर अमदि सिस्टर सिंगदा लेपाक मियाम खंगना हंगदबा असोबा वफम अमने हाइना पीपल्स वर्क ग्रुप मार्क्सिस्ट सेंटर के सेक्रेटरी चंद्रन मीडिया कोऑर्डिनेटर लेनिन मैतेना थारोपा चिरोलमन हाइरगले लोइनाना नाकल अनिना यानखिबा वफमो मतमतंगे ओइना लौखिबा फिरेमने हाइरगदे लमदम असदा तुंगी युम्बिरेन सिंह पुथोकदरिबा कथोपगा लोइनाना मसंग नाइरबा सोसाइटी अमगी मिशनरी फादर अमदि सिस्टर ने हाइना लाउजरिबा असि पुमलान लानबा अमनी हाइबदा हाइमम थोकते मरम असिना ngaya ngaya ki phireb loba catholic education society manipur salabe school kudima matam kaktana thingmatham lagane haina PWC marxist center ki cherole sane phongdoragle लौमी सिंगना लो पाननबगे ख्वाइदगे अयोबी थाकता सेम सानरपा मतमसदा इम्फाल इसके ख्वाइदगे चौबा लोकोन सिंह को ओइरिबा यारलदगिना नहरुब लोकोन फावसी लेंगा के डिपार्टमेंट खरगे असोइबा थौसिना इसिंग इचाउ थोंदना पाट ओंदना लेरे मसिना हौजिक लो पंथा असिदा लौमी सिंगना कोकता खुद हापदना खांगले हौजिक ओइरिबा लोपम सिंह असगी फिबम असि मरिलेनबा अथॉरिटी ना खुदकता लागतुना यंगसन बिदुना लोपानबा यानबा थौरंग थौसेंट लोखनबा प्रोटेक्शन कमिटी ऑफ यारल टू गुरु लोकोनगे माइकैदगे अकनबा वफम फोंदरगले ngasi lokon asida pangthokhiba paugi mi phampa amada the protection committee of yaral to guru lokon ge convener parizana phongdokhibada yaral lokon da khusinggi ising isau tholabagi maroiba maramase Directorate of Environment and Ecology wing na English ngani taram doida local asida lupa crore ama laka humbudra dom thadaduna apun balam hector kuntra manga 10 meg ohom rom pak sauba lobu ke sarksingda ring ban toksing ke badage ising senthabam oriba yara lokpol thingzing ke bani atopa maram amana naharop thongzinda minor irrigation department na NEC ke sandang makada nem kaina multipurpose dam ama sajan ke हाइरिबा दाम्बा असिना इसिंग सेंगदबा वाटर लेवल दगे फुत्तरुक लोंप वांगना लेरे मरम सिंग असिदगे लोकोन सिंग असिदा खुसेंग बि इसिंग इसाउ सिंग असि थोन बने लोकोन सिंग असिदा इचाउ थोक्तुना लोपानबा यादना लेरिबा असिगे मतंगदा लोकेंट MLA सेक नूरुल हसन गे माइके दगे सुमरि लेनबा ऑथोरिटी दा खंगन बलेख्रे अदुबो हौजिक फावबा लेंगांगना थबक अमता पाइखत बलेथ्री लेंगा के थोइ बिदबगे मियंग असिना लमदम सिगे लोमी सिंग अवाबगे पांडोम लोमले Jatadakliba Kusemgi eating is out on Bagitongasi, Conservation of Petty Land and Wetland Act 2014 Gay. Clause 17 Bo Fongna Kongana Bane. Lopan Bayadana Lady Besigi Matanga Kudaki over Taurang Amma Lengang Silu Hibasi Lamdam Sige Lomisinga Akanbakolone Hina, the Protection Committee of Yaral to Guru Lokonge Kanbena Deep Parijana Punduragli. Kaksing Waidi Awang Lokolge. Yamnamak Maru Oiriba, Kaksinka Wairi, Chinkaipung Lambige Nagyat Celiba, Lokong Sink, Chinkaipung Lambi Development Committee na Sinduna Numini Chumna, Tengtopake Tabakjatakre. Chinkaipung Lambi Development Committee ge Secretary Y Gulab Yamina Pongdorapada, Kaksinka Wairi, Maru Eva Lokon Singe, Lambi Ama Oiriba, Chinkaipung Lambi Asage Nagyat Ladiba Kong Singa Azi. Lopan tha oirakpana maram oiraga lomi singda ising pinaba amadi ising jingthanaba maru oiba khong oiribane khong ani asi napi singbina phunjinduna lairakpana lomi singda khudong sadaba mayong narakane khanbadage khong sengbagi thabakasi numini ni sumna lomi singa loina na sathajabane makatarapada so khong tengbagi thabak jatharapada lomi sina mapung phana tengbang bio haina phungdorakhi Handak lisingani kumathoi kunithoi besta Assam board na lokiba HSLC examination asida kasar Assam gi manungchana leidiba Baskandi gi Ranipur village da leiba Thingbai Jump Gunamani Academy English Medium pe school gi mahiroi examination asida mai paglakpagi school gi management committee singna sinduna students felicitation program pa amang asipang thokre
TS Gunamani School के Principal S Ronita Devina हाइकेबदा हंदक स्कूल असगे ओइना लिसंगने कुमातोय कुनिथोय की बैट्स असिदा महिरोय पुना कुनिपांत एग्जाम थाबदा तराबरीना फर्स्ट डिवीजन अमदि तरामरीना सेकंड डिवीजन पास तौरखे हौकिबा सही कयादगे हदकी सही असिना ख्वाइदगी रिजल्ट फजबा ओरपदा स्कूल असगे ओजासिंग अमदि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी सिंगना हरावा अमदि नुंगाइबा फोंदोरखे लोइनाना हंदकी SSLC एग्जामिनेशन असिदा माइपाकलिबा साटर साटर सिंग दसु तुंगी लंबीदा मिथुई मिहनबा अमदि तौरु तौरुबा थबक खुदिमकता माइपालपा ओइरसनु हाइना स्कूल ओजा सिंग स्कूल असगे ओजा सिंगे माइकैदगी वाहे क्या अमसु थमखे लिलोंग म्युनिसिपल काउंसिल इम्फाल वेस्ट वार्ड नंबर 4 के एक्स काउंसिलर माइबम जोयकुमाना बीजेपी लंगथबंत मनंगा खुसमनदुना थासगे तंग तरुक्तगे हौदुना सथरखिबा सोशल सर्विस कैंप कम ट्री प्लांटेशन के सरुका अमा ओइना ngasi इको पार्क ताबयाबा लिलोंग चजिंग अवंग लेकाय लंबिदा येलो पॉइंट के थाजंख्रे गो ग्रीन मणिपुर हाइवे हिरमदा चटकिबा कैंप अदुदा सरुग्याखिबा बीजेपी लंगथबंत मनंगे प्रेसिडेंट सु ओइरिबा वार्ड नंबर 4 के हनगे काउंसिलर माइबम जोयकुमाना हाई मरम साधना उवा यांथटपा उमंग वमंग कोक्तपुदगी ngasiगे मालेंगे मौसागे खल नोमनोमगे कैथरकले असिगो मफिबम असिदा मौसागे खल ngakna thamnaba honabada aikoi khudimake thodang lai maram asina asanba manipur ama sangalasi haibagi pandamda one number 4 ge maning channa lambi asage nagyata chahi taruke mamangdagi hauduna yellow point 1000 bage thabaga chaptharakibani aikoi khudimangna amata oina thodang ka lomina se haiduna joykumana miyamda appeal tawrakki Thadau NP General Headquarter amasung masiga chaminariba organization singna BJP na lusangba Manipur Government Variant 2.0 Manipurda anirak subba dump oina sarkar parakpa butaramna okre amadi recaptioned come felicitation ceremony of Variant 2.0 thorampa haying jun ki tang tara irainumita Kangpokpi district headquarter ge Thomas ground pangtholagani haina ngasi press club impal da pangthokiba paugi me phama amada Thadau student association ke general secretary Michael Haukim na phongdokre mahna makata arduna ningsang bathok matamda ki punna leminaraklaba ikoi khudingna ingna sikna leminana basu Thadau NP gi maike dagi lamdam segi mipum khudingda apel tawzari haike the minister and Biren Singha ke Kangpokpi khongsat asina district asida khundariba kanglop khudinga mahaka nangnana lainaba mari adu utle haiduna masina aikhoina world minister ga henna naksananaba mari lehenduna amadi state government ta maphamsege chakotharange thabakta henna khomang chausen hanabage matangda wari watai sananabage kudungsaba phangalagane amadi Sri Anta Virena Thadau community bu nuksebeba amasung sokat pi bagidamakta su aikhoige maikaidagi ngamkhai leitana phongdoksari amadi thoram asida mipum khudingna saruga yaviduna thoram asibu maipakpa thoramba ama ohenna basu haijari hana Michael Hawkina makatana phongdokhe organizers apoi Thadau inpi Thadau civil societies oijarabasu apoi larger interest da the Honorable Chief Minister ama head of the state oiba highways appoina felicitate to muna kanchida mass appoina head of the state oiba acknowledge to ye high appoina porapani this does not have anything to do with any other pressing issues or grievances individual grievances or this is purely to welcome the government, which the people of Manipur have given a mandate. Absolutely, we are welcome to the high good ceremony. Maharashtra da Hayang Rajya Sabha ke member khananabage election da government party baruring coalition ge maikaida ningbakai ningai oiba wafam leire money laundering case ka mari leinana vote thada kadaba leader ani enforcement directorate na phabadage jail da leiriba singna bel PPO highway yadana leire Maharashtra के मिनिस्टर अमा ओरिबा नवाब मलिक अमदे हाना स्टेट के होम मिनिस्टर ओरंबा अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्री केस ते चनबदगी जेल द लेरिबनी मकोई अनिमक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर सिंगनी मकोई भोट थदबा यागनी यारोय हाइबगे येनरकपदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम
prisoner singdi vote thadabagi right laite haina kanna haikibadagi bell fangdana leiri Rajya Sabha ke member tarukhana nabagi election haying tawdari bani mireb natareni Sivasenana mireb ani Sanjay Rawat amasung Sanjay Power thagale opposition BJP na mireb ahom thagale ruling coalition da yauriba NCP amasung Congress na mireb amamam thagale Rajya Sabha ke member oiba phangna bagi damata mireb amana bahut nipuni thoi panggadabani Sivasena na lusing leba Maha Vikas Agadina sit taru ke manung dege sit ahom de phangpham thokpani taruk suba sit ki dama BJP ki mireb dhanan se Mahadik amasung Sivasena ge mireb Sanjay Power lamba tangnari BJP ki di ahenba MLA kuni thoi lai madugi mathakta MLA tarahumdoi ge support su phangane hairi apun by MLA chanika marphuni pana boda thada kadamni hairi Hauzik arobada maroiba pau amone pizari lamgi map amati pata samdar samjan tawkibar singduna lenga ka praja singagi marakta unkana bathole haina chief minister NBD na pondokrai 8 साल सेवा सोसाइटी और गरीब कल्याण हाइबसिद रैली चटख्रे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी संघ संथान पीबा हुदुबा के थरम पांगथोख्रे लोइनाना आसाम बोर्ड लौबा HSLC एग्जामिनेशन दा माइ पाटकलबा मैरोइसिंग तरमना ओख्रे इमेज पाउदाम गसिक दे मतंग सिदलोइचरे मिंग ताबिरि बेसंबो अमुका हना खुरुमजरे